Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн число 25 март 2025 жыл. Нокаттагы сугандар, нокаттагы сиздерге буйруса ушул жемдердин баасын билип беребиз. Саат 9-дан 32 мүнөт өтүп тугандар. Бирден лайкты басып коюңдар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп, буйруса ушул биздин каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым өз убагында пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Жамгыр сон болуп жаап атат. Майдалап жамгыр жаап атат. Тугандар, жем, кебек, арпа баасы кандай болуп калды экен? Чогуу көрөбүз. Көпчүлүк ачыл эле экен. Ачылган жерлерде эле тартып чыгарайлы. Көпчүлүгү жок экен. Мен ачылып туруп же. Assalamu alaikum. Şef köye kança eкен? 19 so'm deydi. Arpaçı? 23. Daha bir sen qo'shilib qolib turanda. Makachi maka? Maka 27 so'm. Ha, 27 mi? Ол да көтөрүлдү, а? Мал эмеси майдан макан тартырылганбы? 28. Өтөндө 23 беле, 22 беле? Мадым мен окудум экен. Ого. Күнжерелер. 35. 35 сомдук бар дагы. Көтөйм 35. Ha, көтөң 35 сомдон, а? На будайчы? Будай 25. 25 содан берсин, а? Тугандар, biraz кымбаттап калыптыр. Мен бир 10 күндөн бери тартып чыгара эле келдим. Кымбаттап калыптыр го. O sökülgen numara U6 bekar. Assalamu alaikum. Aleyküm. Buday kança eкен? Katta var yok mu? Ha, bular bana urup kaldı. Narpaçı? Arpa 24 so'm. 24 so'm. Na bedev değil mi? Bedev. Bu ne degen bedev urup emes? Özüz mesinler bu. O Karabalta. Karabalta. Kança bu? 400. 400 so'm. Na ne bu? Eksport. Ha. Kança bu? 130. 130 so'm. Belki mekalar yok mu? Odan diyorsun ha? Жамгыр жаап атат тугандар. Лайк басылыңыздар, лайкты басып коюңуздар. Ава, мына макан майдасы канча ба? 3 kilosu 100 so'm deydi. 20 so'm. Buday çava? Burada 25 24 har. 25 har qanday deydi. Şef, lan maka kança? Taksir. Kança olup kaldı lan maka maydası? Assalamu alaikum. Lan, kança kanaka? Maka 28. 28. Kötölüp ketdi ha? Kötölüp ketdi. 28 so'm deydi. Kalganlar, balalar uktunguzlar tuganlar. Kebek 19 so'm bu? Tuganlar. Mında olsa mal baksa Ақтайып ақтабай қалауы. Mal өзі daha қымбат. Жемдер daha көтеріліп кеттір. Қымбаттап кеттір, қысқасы туғандар.
Мына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Туткан оорузуңуздар кабыл болсун.